Biyag wenno patay. Tinapalabas insurot ni Roldan ni Layla iti kalapawda kini Michael. Ket dita apag isumat asimmangpet ni Michael ang naggapo iti bugalyon. Iti ayan ti trabaho na. Nagsasarita da atallo. Ket kayat ni Layla ngagbalinda kumaan na singed. Kinanunungan dayta ni Michael. Kabayatan na. Pampanunutan lata ni Fatima ti lalaki a pinanaganan na iti dulpet. Ngaawan sa bali, nudi ni Michael. Inawis na ni Doray ngagpaili da, tapno sa pulen da daytoy. Iti kadada iti ili. Saan da apulos ang nakita ni Michael. Agingga ang nakadanon dan iti batog ti pwesto apag tagilakwan iti materyales apang konstruksyon. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Ni, adda nagsardeng atrak dita batog ti pagtagilakwan iti pang konstruksyon. Ano? Pumanaw tan dito. Sige. Doray! Oh, apay! Ni Dulpat! Isa day jay! Ha? Ni Dulpat! Isa day jay, Doray! Ha? Uwan nga pwesto. Isumot day jay. Pasit gak! Saan? Mabit lang, Fatima! Dito'y kagayam nga trabaho, Dulpat. May saka at tagabagkat dito'y? Oh, Fatima. Sikamat gayan. Apay nga da ka dito eh? Awan! Nakita ka! Isong ay nasitgan ka. Anya tinagan mo? Di ka manaktak. Hoy! Agbagat ka dito! Pumanaw kan dito eh. Di ka mangsinga. Anya tinagan mo? Ibagampay! Dulpet tinagan ko. Anya? Ala, ingkan. Di ka mangsinga. Mabit lang, Dulpat! Napanan! Indan, Fatima! Agsublikan to iti sabali agundamay. Saan mo ataktakan iti trabaho na? Indan! Unay kan ayo! Dita pa'y agawid, Doray. Tikayat ko. Agyan tapay lang dito'y. Inyo? Wan, kayat ko ang makasarita kan maam-am mo ang naimbag ni Dulpat. Awanan! Na-inlove ka na talaga, Fatima! Nagtaar ni Dulpat niya? Ngarod, isa di ka mababalaw. No kayat mo ama-am-am mo iti husto. O sige, mangan talatan, Doray. Kalpasan na. Mapantagatang iti nagpipintas at t-shirt kan pantalon. Ha? Wen, taited ko ka ni Dulpat. Apa nga katawa ka ngay? Awan, maray awak lakan ka. Kasta kagayam na may love ka. Diyak nga rod maawatan tiriknak, Doray. Damok la ang makita ni Dulpat. Ngam, sabalin tinariknak kan ko na. Anya ka Dulpat? Katatawanak matlatan. Una, gaputa maray awak kan ka, Fatima. Oh, daytoy. Kitaman, Doray. Kitaman, numayat. Bagay nga takan ko na daytoy kolor asul. Kitamat Agkat katawa ka matlatan. Masuro na kun kan ka. Wan, urayan niya kolor, bagay na. O sige, gumatangak iti 5 at t-shirt a para kan kwa na. Nagadun ngay. Wana, tap nga da pagsukatan na. Tadulpat kat nga rod. Sige. Doray, panagkunam. Basit nga ta tisikat na.
Medyo. O sige, tulungan nak nga rin nga agpili iti t-shirt. Taagpili ta pa iti pantalon. Apay, mano a pantalon ti gatangam para kan ko ano? Uray, limamat lang. Nagadon. Wan, basta, igatangan ta. Sige. Ha? Anak ka Katkatawa anak manan. Son? Ala, mangpilitan iti t-shirt. Oh, miss. Kitag man di nakahanger a kulor na labaga. Doray, gumatang ta pa iti makan apara ka ni Dulpat. Sige. Amin akayat mo agatangan apara kan ko na. Agatangan ta. Ada ka di pa'y kwartam dita? Nooan? Inak irwar ta in Bangkok. Anya? Grabe ka mat Fatima. Kay bang-bangkom, irwar mo adagos. Awan nga rudan kwartata. Adu, di kagdanag. Adu, tigam ko. O sige nga Rod, gumatang tan iti makan apara ka ni Dulpat. Manglekap tayon. Ilekap yun na imbag daw. Ikandado yun na imbag. Ha? Wen, ma'am. Sika, Michael. Agbantay ka na imbag. Ha? Wen, ma'am. Sige. Manglekap tayon. Tawan matan. Kumata. Dajayan. Nang rikap dan Fatima. Oh, dajayan ni Dulpat. Pagawid dan samatun. Kamakamak, sumurot kan, Doray. Ni, ay sus. Timarayan. Ay, isurot ko ti ginatgatang ni aparay ti dayjay alalaki. Si kamanan? Fatima? Apay? Pimintas ka. Agyaman ka. Gaputa inururay ko tiritiram. Ha? Ta, apay. Apay, di mo kaya't tikaadda? Ko ha? Kaya't ko. Matlagayam. Ano tinagan mo? Ibagam tipod na. Diyak kaya't nga awagan ka iti Dulpat. Ibagak man langan, tipod no anagan ko. Sige, ibagamon. Kaya't ko amaamuan. Michael, tinagan ko. Michael Gayam. Oh, kasano Fatima? Itudta ka din dagito ikan ko na. When? Oh, adtoy barok. Awatom. Para kan kadagitoy aginatgatang ni. Ha? Gaputa Dulpat ka. Isaw nga inggatangan kan iti kawas mo. Anya? Sanak matagdaw-dawat itibado ah. Itad ka ngarot kan ka. Di mo pa'y kayat? Awatomon barok. Si Pupuso nga itad ni Fatima dagitakan ka. Oh, atoy. Awatom. Ha? Anya ti katukad dagito eh, Fatima. Awan. Basta kayat ka lang asagutan. Nukas ta nga rod. Pagyaman ako na eh. Atoy pa'y timakan. Para kan ka. Awatom. Ha? Sige. Awato mo, Michael. Para kan ka dayta. Nagpintas mo kang tiisin ni Fatima. Oh. Apay amat-matmatam ti Rupak. Nagpintas ka ngamin, Fatima. Sige panahawan kayo. Urayan kay Jay Kotse, Fatima. Sapay ko ma. Tamagustuam dagiti intad ko. Pagyaman ako na eh. Ngam mas dawak. Gaputa inikan nakitibado kan makan. Basta. Kayat ka lang sagutan. Kat sapay ko ma. Ta saan nakaliklikan, ha? Nasayat ka tao. Iso asaan ka aliklikan. Sa dino ti pagaw-awitam? Adayo. Ngam dito ya kamat maturog.
iti bodega. Kasta ka di? Naragsaka ka na kamamukan ka. Tangsit. Anya atangsit? Fatima, kuna kuma. Agyaman akmanan ha. O sige, agpakadaak nga ruden ha? Umayak tumanan. Agawid kami. O sige. Agannad kayo iti panagawid jo. Oh, hindi ka pa nga isam dito. Na, kiram dagiti mata na. In love kan talaga. Grabe ka. Natamaan ka talaga. Anya natamaan? Tinamaan na katipana ni Cupido. Uy, in love. Na in love kan adagos, Fatima. Ay, Oh, aday ka. Asidagtan, ije mansyon. Wendoray, nakadanon tamatlangan. Aday ka. Adatan dito'y batog tigay. Sige, siya kun ti mangilukat itigay. Matuyan ti tulbag. Anya? Siya kun. Siya kun kunakmat. Matuyan ti susi. No, ito'y. Gimagat isupay ka nun ti mangilukat itigay. Ba nag-apulos adi na inararami. Bunga nga taday tati ayat. Ay, na yan ni Fatima. Ay, sabali ita ni Fatima. Madlaw iti ropa na tiragsa. Daray, samarak ka na. Itay ko pa yung lukat tigay. Ha? Owan! Sigay! Mas dawa ka talaga kini Fatima. Inggatangan nak iti kawas ko. Insulto ko na kuma. Unsan mat? Ngamin. Nakaragragsak ni Fatima anak isarsarita kanyak. Saan lang nga kawas tinted na? No di pa ikat makan. Naragsakak mat anak amamukan ko ana. Nagpayduma aragsak ti marikrik na. Ayan ni Maskay, Anso. Aday ti silid mi, Big Boss. Anya ti aramiden na jay. Agpaspasan ang Big Boss. Anya? Kastaunay apungtot na. Gapoy ti naramid dagiti balot kan kwa na. Ngambasol na matlang. Tapay manan. Anya manan ti naramid na. Makakatawak, Big Boss. Tapay, Ansot. Gaputa. Sinilyan dagiti balot ti ubat na. Day tatipod no, Big Boss. Ngambasol na matlang. Isalaysay mo kanyak tinapasama, Ansot. Anya ita, Maskay. Big Boss. Amunan tinapasamak, Maskay. Salbag kansot. Apay nga imbagam. Nagdamag mat ngamin ni Big Boss. Di imbagak tinaramid mo. Mayat ka di, tinaramid mo, Maskay. Big Boss. Anya tirek na ti masilyan, ti keret na, Maskay. Ni Big Boss mat. Katawan nakpay. Doray, mangisagana ka iti may sapay abalon. Para ka ni Michael. Anyo? Itulad na kidya pagadalan. Saan ka di?
No kasta nga rod, idagastan kan kwa na ti may sapay abalon. Ha? Ala ka din, Doray. Sige man langan. Ti mango juice. Di mo liplipatan, ha? Kaya't ko amaramanan naman ti juice a paborito. Sige. No dayta ti kayat mo. Matumpal. Mamuan nga tada Fatima ken Michael ngagkapsat da. Gagayem. Di uliwana denggan tituloy tinubela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, nasarakan da Fatima ken Doray ni Michael iti pagtrab-trabahuan na apag tagilakwan iti pang construction. Inggatangan da nga rod da ito iti bado ken makan. Ket inted da iti nagritiran iti trabaho na. Nagsarsarita da ket naragsak ni Fatima anakam amoki ni Michael. Iti may sabigat nga grubrubat ni Fatima amapan iti pagadalan. Imbilin na kini Doray amang isagana da ito iti balon apara kini Michael. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Apag iso, idagastan to kan ni Michael ti may sapay abalon. Sige man langan. Jay mango juice, ha? Di mo liplipatan. Kaya't ko amaramanan naman ti paboritok a juice. Wen, di kagdanag. Kompleto ti balon mo. Kantitad mo kan kuha na a balon na. Kaimasam ti sidaan, ha? Unmat, amo ka. Nalaingak mat nga gluto. Sige nga, Rod. Tainak pa'y agdigos. Anya? Nagsapa. Napudot mo ti pagdigos ko, ah. Idadangan ka nga rodan, itidigos mo. Saanan? Agluto ka kit din. Siya kun ti makaam mo iti pagdigos ko. Sige, sikatimakam mo. Agtitibalon mo, Michael. Inlakaman ka ni timakan. Anya? Ne? Kababainan na talaga kan ka? Saan mo panunutan dayta? Basta awatom day ti balon ngayt itad ko. Tapno tsak gumura. Agyaman ak nga rod. Sige inlakon. Sapay ko mata magustuam dayta. Papanam. Ijay pagadalan Sige. Lalay nga ma. Wala. Sige. Bye. Nagsidawak at talaga kini Fatima. Kalat mata na nasayati pan nakilangan na kanya. Anya ka din dito yung marikriknak para kin kuhana. Diyak maawatan. Naragsakak ang nakakita kin kuhana. Ophelia, di mo na asikaso dagiti mulam. Kanayon kan sakit di ama kumigom Owan nga rod, Elsie. Uray jay balay, saan kan ngom umay? Kay hiliw da kan dagiti anak ko. Sumarong karak to into maminsan. Kumusta kan? Nasaya at mat. Ay, nagdanagakkan ka. Gaputa di kamutin makitkita. Kunak no masakit kan. Saan? Kasta nga awanak dito Adak ijibalay da master dakluho. Talaga ka di nag-aadal ka iti karate? Pagliwliho aklaan. Sabagay. Awan matdakas na. Ala, umay ka. Purosan ta dagiti natang ko, tayawid mo. Isupay nga ilako. O sige. Sayang mat, numatang ka nanda. Awan ng classic, Doray. Nalpasan. Sigurado ka? Wen. Nalpasan. Kahit, sano? Nagawitan ni Dimansyon. Saan pa'y? Takapay. Kaya't ko pa yung makasarasaritan ni Michael. Anya? Uray marabyantan nga gawin. Basta makasaritak ni Michael. Amangan mat nanaskan nga agripaso ka pa'y. Iso nga gawitan. Agripaso akitan iti kotse.
Orayin ta amalpas ti trabaho ni Michael. Pakayat ko akasar-sarita. Anyo? Inka gumatang iti makmakanta. Umuna ako ni Jokotche. Tagripaso akpay. Manlangan? Agawama, gumatang ka iti naimas amakan. Gatni, mabisina kun. Si kamanen, Fatima? Wen, inuray ko amalpas ti trabaho. Sakbay ngay mayak. Umay mo kadialaan ti pagbalunan ang nangikam iti makan? Saan? Kaya't kung agsarsarita ta kuman. Ha? Kuha? Alan kaya't ka makais-istorya. Nakaduldul po takmet. Kadabay mat kan ka? Di ang kagpalas. Taurayan ka iti parking lot. Uwan, sige. Urayin na nga ro di dyan. Kinasayat. Mapan kayo iti parking. In kay agsarsarita ijay. Nga mabiit kayo lang Sige. Mabiit kayo lang Urayin kayo, hindi ti kotse. Anda akon, Fatima. Adaitan. Sige, in kayon. Kat di kay agbaybayag Italangan na kaumayak dito At dagaan parke dito'y bugalyon. Wen, nagpintasan niya. Nagadot ti sabsabong. Nagdudumat ti Maris na. Wen nga rod, nagpipintas da. Akas iti kinapintas mo. Anya? Uray si kamat. Nataer ka, Michael. Nangro na pay, no saan ka adulpet? Ayun gayam. Taga dito'y kakadibugal yon? Adayo ti lugar ko. Ijay daklan. Ngam dito yak lang agtrabaho para iti kabsat ko nga agad adal. Adagayam kabsat mo. Ulila kami na damang. Katsi ka. Adda ka di pa'y naganak mo? Adda? Ni mamak. Linipat na kon. Tapulos adi na kon sinarsarong karan. Kat ni papa. Makumikum lata iti negosyo na. Bak nang kayo gayam. Wen? Anya ko manubak nang kami. Adda ka din boyfriend mo, Fatima? Awan. Sika. Adan girlfriend mo? Awan. Taas sino kumati ag gusto kanya. Katjak pa'y nakaadak iti kolehiyo. Anya? Sakti mang papaadal iti kapsat ko. Kasta? Sika. Anya ti ad-adalam. Komersyo? Kasta nga minti ko na ni papa. Nalamak gayam dito yan niya. Malamin ka? Uwin na ron. Umay ka. Umasidag ka kanyak. Tapno pumudot ka. Nagbarakan? Katsi ka. Naglamin tabagim. Talaga gaya mamalamlamin ka. Ara ko pa man tilikod ko? Ha? Alan Sige malaminak nga rod. Uwan man langan. Unay ka na ya. Kasta. Oh, makitam? Di pimudot ti likod ko. Michael? Saan mo ka di atagidaksen? Ti panangarakop mo kanya? Saan? Gaputa. Kasla kabsat tirik naken ka. Ha? Kabsat? Uwan. Amon ka di? Nakaragragsaka kiti panakamamokan ka. Jak manam mo?
Sapsapulan ka matan. Anya? Day tatipod no. Iso apang nga asim ha? Di na kumaliklikan. Fatima, Ibagakkan ka ti pagnanaidak. Kat umay nakto sa rongkaran. sa dino? Ijay poblasyon. Iti mansyon. Ha? Mansyon? Mansyon ti balayo? Wen? No kasta, talagang haradabak nang kayo. Wen? Ngam awan anyaman na kanyak. Nga uray saan ka abak nang. Tinapatag. Saan nakaliklikan. Kat naragsakak anak kaamamukan ka. Namnamahan, Fatima. Saan kan to aliklikan? Ikarik data. Nakaragragsakak, Doray. Among ka di? Inarakop nak ni Michael. Anya! Ay, sus! Nagpaarakop kan adagos? Unay kan? Wan, ngam awan matdakos na. Nagpaarakop ka adagos? Kunana matakas la ka no kabsat ti panagriknana kanyak. Ha? Unay kan? Hoy, Doray ha? Sa bali ti panagawat mo. Awan mali siya na ti panagpaarakop ko kan ni Michael. Kastaya? Sige. Makaamu ka nga rod. Palagipan ka lang, Juan. Amangan ngamin na ipang pangruna mo ti panagayat mo kin ni Michael. Yung ti panagadal mo. Anya? Sana? Di ka gungut ha. Yung kayat ka lang apalagipan. Ngamin, saan akayat ni Papam amadadal ti panagadal mo? Iso apang ngasim ha. Igaad mulat na ti agadal. Nga uray sirkamon ti ayak. Wan, di ka kadiagdanag. Wan kunam. Ngam sabali tabday ti utak mo. Ni may kalatan ti pampanunutam. Wan, Anyawan! Hoy, Fatima! Nawatam ka titimbagak, ha? wan. Ay! Awan mon! Sabalin sa ti epekto kan ka ti panakaamamom kin ni Michael! Da kayo, Aben. Asino ka na kayo nagtakaw iti kwarta kiti bag ko, ha? Saan na kami? Sunod na kami, ma'am. O, namumiti ta, ma'am. Natakaw ti kwartayo, ma'am. Kaano pa'y? Idi kalman. Idi sakbay agawid ak. Jak nakita ti bag ko. Ngami si magpatak. Kinalkal ko. Kat jak nakita. Iso tinakaw yung lakit de. Namumiti ta, ma'am. Anyamit ten. May turad na kayo at akawan dagiti trabahador yo, ma'am. Asino tinagtakaw? O, ma'am. Iba kayo. Tano saan? Ikatad kayo amen. Ma'am, asino ka titital kanyo unay? Saan ka diyan ni Michael? Nakita, nga iso tinangkaut iti bagyo. Anya, sekolado ka? Wan, ma'am. Iso nga ikatan nyo ni Michael. Itamat lang. Kitaan nyo dagiti kawas na, ma'am. Basiga ka barbaro. Di kwartayo lakit di tingkat gatang nakadagita kawas. Nagbidot ka. Saan ko aginatang dagita akawas? Inted ni Fatima. Imposible. Asino man maduktalak nagtakaw, ipapoles ko! Tsak kayatad labahadol kas kata kayo. Iso maikat kayo, amen! Hey, opay ngay ma'am. Diyan nagbasol at ikatan nyo. Wan, ma'am. 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 Wan na mo mitita. Awan basol ko, ma'am. Jak may turad ti agtakaw. Ni Michael di nagtakaw, ma'am. Iso tikatan nyo. Papasaw. Sanak nagtatakaw. Manipod ita! Ikatad kayo, amen! Nga, ma'am. Pumanaw kayon! Magkita aklangan sa bali mapagtalkan, labahadol ko! Amuyo ti ugalik, ma'am. Sanak nagtatakaw. Nakurapay aklaeng. Ngamjak kabalan ti agtakaw. Amang ano kaya dakla nga paikat dagiti kakadwak. Iso apin na basol dak. Amang ano isuda ti nagtakaw. Patyan ka, Michael. Saan ka maikat, labahom? Ngam isuda, maikat da.
Magsapulak sa balik kadwam ditoy. Ma'am, Jak kayat agtatakaw labahadol. saan nyo kumangay katanti pa nagtalik yung kanyak, ma'am? Nasayata ka tao. Jak may turet ti agtakaw. Makapagbayag nga ta ni Michael, iti trabaho na. Gagayem, di yuliwan na denggan, tituloy, tinobela tayo na pauluan. Biyag, wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Biyag, wenno patay!